ibihe byiza. Ahangaha turasesengura mbere yuko nkomeza n'inkuru yanjye y'uyu munsi. Ndi bwibande ku matransferi agezweho cyangwa se ibihuha bigezweho hano mu Rwanda. Umutoza Frank Torsten Spitler watozaga ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ndabaza abafana ba APR ati: bafana ba APR, uyu Frank Torsten Spitler agarutse mu ikipe yanyu, mwabyakira neza? Ese haje Mohamed Adil elladi, mwabyakira neza? Mwebwe amahitamo mufite nabi, n'amahitamo amwe, hitamo ti Adil cyangwa se Frank Torsten Spitler. Tugiye muri RAYON SPORTS. Rotfi, umutoza watozaga ikipe ya Mukura, ese aje mu ikipe ya RAYON SPORTS, wabyakira neza? Vuga ngo yego cyangwa oya. Twagiye kuwitwa Sheikh Jibril Watara ku bakunzi ba APR, ese umusore avuye mu ikipe ya APR FC wabyakira neza? Tujye kuri engineer Adil aramutse agiye, wabyakira neza? Tujye kuwitwa Frank Torsten, namubabwiye kadukomeze neza cyane. Niba akunze ariko inkuru yacu, icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe ubundi dukomeze kubana mu makuru y'imikino, ubusesenguzi bwimbitse kandi bugezweho bumeze neza cyane. Reka rutangire rero kuri Mohamed Adil elladi. Uyu ni umutoza wahoze atoza ikipe ya APR FC mu myaka nk'itatu ishize, mbere yuko haza uwitwa Thierry Froger n'uwitwa Nabil Bekrao, ndetse mbere yuko hanaza uyu nguyu DARCO Novic, amusore nagari Nabil, ahubwo ni wa mutoza wari wungirije Adil elladi. Ubundi Adil agenda agasigarana ikipe n'ubwo izina narimo ngibuka neza. Rero amakuru nyuma yuko DARCO Novic agiye asezerana n'ikipe ya APR FC, amakuru atangiye gusohoka avuga yuko Mohamed Adil elladi ashobora kuba ariwe waza utoza ino kipe ya APR FC, ko ariwe uhabwa amahirwe ko yatoza iyi kipe. Gusa amakuru turimo dutohoza mu ikipe ya APR FC, amakuru dukesha ubuyobozi bwayo, amakuru dukesha bamwe muri abantu b'indani muri no kipe ya nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, nuko nta gahunda nimwe hari yo kuba basinyisha Mohamed Adil elladi ngo abe yagaruka mu Rwanda, kuko amakuru ahari ko nubwo bazana abatoza 200, uyu nguyu Mohamed Adil elladi adashobora kuba yaza kuri liste y'abatoza bashobora kuba basimbura umunyaserbia DARCO Novic. Kuri iyo liste rero y'abatoza bashaka ko basimbura DARCO Novic, hari izina riremereye cyane, bamwita Frank Torsten Spitler. Uyu nguyu ni umugabo ukomeye cyane, umugabo w'umudage, akaba ari umugabo uherutse mu gihugu cy'u Rwanda watozaga ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, aho ndetse abenshi tutashidikanyaga ku bushobozi bwe nubwo yaje kuba yatandukanye n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ariko turabizi neza ko kuba baratandukanye atari ikibazo cy'ubushobozi, ahubwo ari ibindi bibazo bigiye bitandukanye bidafite aho bihuriye n'ubushobozi. Rero uyu nguyu Frank Torsten Spitler, amakuru ahari nuko mu batoza bamaze kuba bakohereza ibaruwa yo basaba kuba batoza ikipe ya APR FC nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Uyu nguyu Frank Torsten Spitler ari umwe mu batoza rwose banditse ibaruwa yabo bavuga ko byaba ari by'agaciro kuba bahabwa ikipe ya nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Rero amakuru dukomora kuri bamwe mu bayobozi ba APR FC, abayobozi bari hafi y'ikipe, nuko uyu mutoza Frank Spitler Torsten yanditse ibaruwa rwose. Dore iyo foto mubona nagari ya Torsten, ahubwo ni ya Antonio Rotfi, wenda azi kumugarukaho mu kandi mvuga ku ikipe ya RAYON SPORTS. Rero Frank Torsten Spitler yasabye kuba yatoza ikipe ya APR FC, kandi avuga ko yayifasha rwose kuba yagera kure mu marushanwa nyafurika. Ese mu busesenguzi nihe hantu hakure byagaragara ko witwa Torsten Spitler yageza ikipe ya APR FC? Ikintu cya mbere Torsten arusha abandi batoza, nuko uyu ni umutoza ufite filozofiye kandi igaragara buri wese. Rero iyo umuntu afite filozofi, binakina bikaba bigaragarira amaso, biba bisobanuye ko mu ikipe muri club kuba filozofiye yaraninga ukagenda neza cyane, cyaba ari ikintu cyoroshye kurusha mu ikipe y'igihugu. Dore ko mu ikipe y'igihugu akenshi usanga amarana igihe gito n'abakinnyi, bikaba byatuma kubaka systeme y'imikinire bigorana, ariko mu ikipe ya club biba byoroshye kuko abakinnyi be bamarana igihe kinini, bikaba byamworera kuba yategura systeme na filozofi y'imikinire byiwe. Rero ayo makuru akaba ari matugeraho neza cyane, tukaba turimo tuyasumira yuko uwitwa Frank Torsten Spitler ashobora kuba yaza gutoza ikipe ya nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Tukiri ku mujyi w'abatoza rero, hari ikipe ya RAYON SPORTS yatandukanye n'umutoza Robertinho Carlos. Uyu nguyu akaba ari umutoza w'umunyabrazil watozaga ikipe ya RAYON SPORTS, akaba yaragiye ayisize ku mwanya wa mbere. Rero iyi kipe yaje kuba yamusezeranya nyuma yaho yaramaze gutakaza match nyinshi
imusimbuza Rwaka Claude, ariko nubwo yamusimbuje Rwaka si umutoza uzahorana n'iyi kipe, dore ko bisa nkaho ari umutoza w'agateganyo kuko icyitwa gukomezana n'iyi kipe gisa nkaho kidashoboka. Rero amakuru amaze kujya hanze, amakuru rwose dushaka twavuga ko bitakiri ibihuha ahubwo ari amakuru ya nyayo cyangwa se amakuru ya original azana n'ibihuha, nuko uyu nguyu Antonia Rotfi, umutoza atoza ikipe ya Mukura Victory Sport, ikipe mu karere ka Huye, nta gihindutse ni ugomba kuba atoza ikipe ya Rayon Sport mu mwaka utaha, akaba yayisohokana mu marushanwa nyafurika, dore ko n'ubundi nta gihindutse igomba kwitabira amarushanwa nyafurika uko byagenda kose, nubwo itatwara igikombe cya shampiyona. Ikipe mbibutsa ko n'ubundi ibaye n'iya kabiri yasohoka kuko APR FC yatwaye igikombe cy'amahoro. Rero uko byagenda kose ikipe isaro ry'Inyanza igomba gusohoka igasohokera igihugu cy'u Rwanda. Amakuru hari rero nuko uyu nguyu Antonia Rotfi agomba kuzatoza ikipe ya Murera Saro y'Inyanza umwaka utaha. Rero reka mve kubatoza nje kubakinyi abataka kaburahiwe, ngiye kuvuga ku musore rwose ufite inyogosho ya mbere mu Rwanda, umusore twavuga ko ari we Bogari ya mbere mu Rwanda mu bakinyi bakina muri champion y'u Rwanda, umusore utambuka ukajya ngo nk'intare iri gushinga umugara cyangwa se intare irimo yivuga, umusore userebura kina ukajya ngo ni Cristiano Ronaldo, bamwita Sheikh Djibril Ouattara. Uyu nguyu ni umusore w'umunyaburikina Faso, uyu nguyu akaba ari umukinnyi wa mbere ukina muri shampiyona y'u Rwanda watsinze igitego uwitwa Andre Onana wa Manchester United. Uyu nguyu akaba ari umukinnyi ukina muri shampiyona y'u Rwanda uzakina CAF cyangwa se CAN, irushanwa rya CAF rikinwa n'amakipe y'ibihugu y'abakinnyi mpuzamahanga ndetse n'abakinnyi imbere mu gihugu. Rero uyu nguyu Sheikh Djibril Ouattara, amakuru yazindutse avuga agwa kuri no munsi ku munsi wa kwa kane nuko uyu nguyu Sheikh Djibril Ouattara, ikipe ya Orlando Pirates n'ikipe ya Kaizer Chiefs muri Afrika y'Epfo yifuza ko yagura no musore Sheikh Djibril Ouattara. Mbibutsa ko Kaizer Chiefs ari ikinamo umusore w'umunyarwanda Ntwari Fiacre waje kujyayo avuye mu ikipe ya TX Galaxy, bikaza ako akaza kurangira abuze umwanya, rero nibimuhire nibigende neza cyane. Rero uyu nguyu Ntwari Fiacre ndetse nawe akina mu ikipe ya Kaizer Chiefs irimo yifuza uno musore bita Sheikh Djibril Ouattara. Nyuma ya Djibril Ouattara, nyuma ya Kaizer Chiefs hari indi kipe ikomeye cyane y'abirabura muri Afrika y'Epfo, ikipe ikina amabirabura gusa, ikipe akenshi igenda irangwa no gukoresha imyuka mibi cyangwa se imyuka gakondo mu mikino yayo, bayita Orlando Pirates. akaba ari nayo kipe mu magenga yanga ikomeye muri Afrika y'Epfo irimo yigaragaza cyane. Ikipe nayo amakuru ari nuko yifuza no museshe Djibril Ouattara wasinye imyaka 2 mu ikipe ya Nyamukanda ajya mu kibuga kikarasa imitutu, dore ko ikipe yamusinyishije imukuye mu gihugu cya Tunisia atandukanye n'ikipe ya GS Kabiri muri Algeria atandukanye na GS Kabiri. Rero uyu nguyu Sheikh Djibril Ouattara, amakuru rero arimo atugiraho nuko uyu musore agomba kuba yakurikiza muri Afrika y'Epfo cyangwa se APR ikaba yamugumana mu gihe yakwanga amafaranga yatangwa n'amakipe muri Afrika y'Epfo. Gusa nkatwe abasesenguzi dukunda umupira w'amaguru mu Rwanda twakwifuza ko Sheikh Djibril Ouattara agenda, kuko niba APR FC ikeneye kugera kure mu mikino nyafurika ikeneye no musore Sheikh Djibril Ouattara kugira ngo akomeze abari nayo ayatakire amazamu. Muramubona rero bamwita engineer Tadeo Ruwanga, akaba ari umwubatsi cyane, umusore utari muto mu myaka, ariko mu kibuga akaba ari umwana muto cyane bitewe n'ibintu akina ubona ko ari ibintu by'abajene. Uyu nguyu rero Tadeo Ruwanga engineer, amakuru arimo atugiraho nuko agomba ko yasohoka mu ikipe ya APR FC nyuma yaho ku ngoma y'umutoza DARCO Novic. Uyu nguyu Tadeo Ruwanga buze umwanya ukina burundu, aho imikino yakiye muri no mwaka wayibara yakinye champion igitangira, ariko bitewe nuko uyu Tadeo Ruwanga yaje kuba yakwanga kujya muri company ya Muri Sport igurisha abakinyi, byaje kumurangirira ko akurwa mu bakinyi bakinira ikipe ya APR FC. Rero maginga ngaya uyu Tadeo Ruwanga amakuru arimo atugiraho nuko ashobora kuba yasohoka muri no kipe ya APR FC, akaba yakwerekeza mu gihugu cya Uganda agasubira iwabo gusoreza umupira w'amaguru. Rero izo nizo transfer nari mbafite uyu munsi. Urumva ko